nshya yanditse kuri iyi foto maze igira iti ifoto ya Perezida Paul Kagame ateruye umwuzukuru yanyuze benshi. Ku ikubitiro umukuru w'igihugu Paul Kagame niwe watangaje iyo foto ateruye umwuzukuru we wa mbere wakiranywe urugwiro rudasanzwe mu muryango, avuga ko yagize ibihe byiza ubwo yari kumwe n'uwo mwana uhebuje. Ku rukuta rwe rwa Twitter Perezida Paul Kagame yashyizeho iyo foto ateruye umwuzukuru we maze ayiherekesha amagambo agira ati kijondanye. I had the most restful weekend with this little wonderful human being. Bless. Mbese ati nagize ikiruhuko kiruta ibindi mu mpera z'icyumweru ndi kumwe n'uyu muto utangaje mu biremwa muntu. Xavera nyuma yo gutangaza iyo foto ku mbuga nkoranyambaga, benshi mu bakurikira Perezida Kagame kuri Twitter barenga miliyoni 2 bakomeje kugaragaza uburyo bifatanije nawe muri uwo munezero wo kugira umugisha udasanzwe mu muryango. Bamwe muri bo bayikwirakwije ku mbuga nkoranyambaga zabo, abandi batanga ibitekerezo byagarutse ku buryo umuryango wa Perezida Paul Kagame wabonye umwuzukuru mu gihe gikwiye, ari nako bakomeza kumusabira imigisha myinshi ituruka ku buryo nawe ngo adahwema guharanira ibyiza by'abaturarwanda ayoboye. Umwe muri bo yagize ati binkoze ku mutima kubona mbaye umuhamya w'ibihe byiza mugize mu buzima. Ni impano wahawe uyikwiriye nyakubahwa. Imana ikomeza kukugwiriza ibihembo by'uburyo witanga utizigama uharanira imibereho n'ubuzima bwiza by'abaturage uyoboye. Ndati mu by'ukuri nk'abanyarwanda dufite amahirwe yo kuba tuyobowe n'umuyobozi ureba kure Paul Kagame. Perezida wacu ntatubwira ibyo dukora ahubwo atwereka uburyo bikorwamo. Ubwo ni ubudasa bwa Perezida wacu. Mu kiganiro aherutse kugirana n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, Perezida Kagame yabwiye umunyamakuru ko uyu mwuzukuru we ari umukobwa. Twinjiye muri cya kiganiro makuru mu binyamakuru, ni nacyo cya nyuma muri uko kwezi kwa Nzeri, ukwezi kwa 9 mu mezi y'Ikinyarwanda. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Jean Daniel Sendayigaya, ufatanyije na Nyirarukundo Xavera. Xavera, icyanone tucyanzikire he? Reka twanzikire kuri inkuru ivuga ko umukuru w'igihugu Paul Kagame yagize ati igihe cya COVID-19 nta gushidikanya no kuzuyaza. Turabisoma mu mvaho nshya aho iki kinyamakuru cyandika ko umukuru w'igihugu yabegarutswe ku wa 2 w'iki cyumweru mu ijambo yagejeje kubitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yahuriranye n'isabukuru y'imyaka 75 uyu muryango wa Loni umaze ubayeho. Perezida Paul Kagame yavuze ko isabukuru ya Loni ije mu gihe cy'ibyago bidasanzwe ku baturage n'umubumbe muri rusange, cyane ko COVID-19 imaze gutwara ubuzima bw'abakabakaba miliyoni 1 ku isi, ndetse ikaba yaranasunikiye amamiliyoni n'amamiliyoni y'abaturage mu buzima bushaririye bubatunguye. Cyakora umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko nubwo isi yagwiriwe n'akaga atari igihe cyo kwiheba, maze agira ati iki gihe si cyo gushidikanya cyangwa se kuzuyaza, dufite ibyadufasha gukora iri suzuma ndetse tukaritsinda. Yakomeje avuga ko hagikenewe ubufatanye mu guhangana na COVID-19, ari nabwo bwatuma Afurika n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bibona serivisi kimwe n'ibikize. Ati intambwe yatewe ku buringanire, imihindagurikire y'ibihe n'iterambere ishimangira umusaruro w'ubufatanye bw'amahanga, ariko inatwibutsa urugero rw'ibisigaye gukorwa uko bingana. Yakomeje agira ati ndashima umurimo wihariye urimo gukorwa n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS riyobowe na Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tuzakomeza gukora dushyigikira OMS kugira ngo irusheho kuba nta makemwa. Perezida Kagame yagaragaje uburyo gahunda y'ubufatanye mpuzamahanga mu kongera ubushobozi bwo gupima, kuvura, gukora no gukwirakwiza urukingo nigamije gushaka urukingo rwa COVID-19 ari ingirakamaro cyane ku mugabane wa Afurika. Yibukije kandi abayobozi ko ari imboni z'ibisekuruza bizabaho mu binyejana bizaza, basaba gukora bazirikana ko ibikorwa byabo bizaba urumuri cyangwa se bikanengwa, atabazadukomokaho bazasubiza amaso inyuma bajora uburyo iki kinyejana cyitwaye mu ngorane, by'umwihariko abayobozi uko bitwaye. Duhindura ingingo Xavera, tugiye muri inkuru ivuga ko perezida w'urwego rwa MTPI rwasigaranye imirimo yasizwe n'izahoze ari inkiko mpuzamahanga mpanabyaha zari zarashyiriweho u Rwanda ndetse n'icyahoze ari Yugoslavia, yateye utwatsi ubusabe bwa Laurent Semanza wasabye kurekurwa atarangije igihano cy'imyaka 35 yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwaje rwarashyiriweho u Rwanda TPR. Inkuru y'igitangazamakuru justiceinfo.net kavuga ko uyu Laurent Semanza yayoboye icyari komine Bicumbi imyaka irenga 20 mbere yo kuva kuri uwo mwanya mu 1993 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ngo yari umuturage usanzwe ari kuvuga rikijyana muri iyo komine ya Bicumbi nk'uko abatangabuhamya bagiye babigarukaho mu rubanza rwe yarusha muri Tanzania. Tariki 20 mu kwezi kwa 5 2005 urugero rw'ubujurire muri TPR rwamuhamije ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi
abatutsi n'ibyaha byibasiye inyokomuntu maze rumukatira igifungo cy'imyaka 35 mu gihome. tariki 26 Nyakanga 2018 Semanza wari ufungiye muri gereza yo mu gihugu cya Mali yandikiwe ari perezida w'urwego rwa MTPI amusaba gufungurwa kuko yagaragazaga ko agiye kurangiza 2/3 by'igihano yakatiwe kuko yagombaga kubirangiza ku itariki 26 Werurwe 2019. Cyakora icyo gihe wari perezida wa MTPI umucamanza Theodore Meron yasabye u Rwanda muri Kanama 2018 kugira icyo ruvuga ku bijyanye n'ubwo busabe bwa Semanza wasabaga gufungurwa by'imburagihe, maze u Rwanda rubitera utwatsi rugaragaza ko ibyaha yahamijwe bikomeye bityo ko adakwiye kurekurwa atarangije igihano. Mu mwanzuro yafashe ku itariki 17 muri uku kwezi kwa 9 turimo, umucamanza Carmel Agius uyoboye ubu MTPI nawe yavuze ko ashingiye ku buremere bw'ibyaha byakozwe na Laurent Semanza adakwiye gufungurwa. Yagize ati ntibikwiye ko nakoresha ububasha mfite ngo mfungure by'imburagihe Semanza. Uburemere bw'ibyaha yakoze ntibumwemerera gufungurwa atararangiza igihano yakatiwe. Inkuru ya Justice Info igakomeza yandika ko Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge yavuze ko banyuzwe n'umwanzuro w'umucamanza Agius. Naho perezida wa Yibuka Jean Pierre Dusingizemungu akavuga ko iki cyemezo gishimangira impinduka zabaye mu mikorere y'uru rwego rwa MTPI. Ati kijandanye ati dufitanye imikoranire myiza na perezida wa MTPI Carmel Agius, umugabo w'inyangamugayo kandi urimo kugaragaza ubushake bwo gukosora amakosa yose yagiye akorwa n'uru rwego rwa MTPI igihe rwari ruyobowe n'umucamanza w'umunyamerika Theodore Meron. Ku ruhande rw'abunganira Semanza mu mategeko bavuze ko batunguwe n'iki cyemezo cy'umucamanza Carmel Agius, bavuga ko atari cyo bari biteze. Maître Peter Robinson wunganira mu mategeko Laurent Semanza yagize ati niba hari umuntu wari ukwiye gufungurwa kuko amaze 2/3 by'igihano yakatiwe mu buroko ni Semanza. Yitwaye neza cyane mu gihe cy'imyaka 24 amaze afunze ku buryo gufungurwa yarabikwiye. Abandi banyarwanda basabye gufungurwa by'imburagihe kuko barangije 2/3 by'ibihano bakatiwe na TPR barimo Theoneste Bagosora na Ngeze Hasane. Cyakora ubusabe bwabo bwamaze guterwa utwatsi n'u Rwanda, ariko ubu bakaba bategereje umwanzuro w'umucamanza Carmel Agius. Theoneste Bagosora yari yarakatiwe gufungwa burundu mu rugereko rw'uremezo rwa TPR nyuma za kujurira, maze mu rugereko rw'ubujurire agabanyirizwa igihano akatirwa gufungwa imyaka 35. Yahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi n'ibyibasiye inyokomuntu. Naho Ngeze Hasane nyiri ikinyamakuru Kangura yaranabereye umwanditsi mukuru yakatiwe na TPR igifungo cy'imyaka 32 amaze guhamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi n'ibyibasiye inyokomuntu. Bombi rero bategereje umwanzuro uzafatirwa ubusabe bwabo bwo gufungurwa by'imburagihe, ibyo bita mu gifaransa la libération anticipée. Tukiri kuri iyo ngingo y'iby'ubutabera jondanye, twerekeze mu binyamakuru bya The New Times n'Imvaho Nshya byanditse ko Paul Rusesabagina ukurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba ku munsi w'ejo kwa gatanu yagaragaye bwa mbere imbere y'urukiko yambaye umwambaro w'iroza, aho arimo kujuririra umwanzuro w'urukiko wo gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Abunganizi ba Rusesabagina bagaragaje ko bifuza ko umwanzuro wafashwe wo gufunga by'agateganyo umukiriya wabo Rusesabagina usubirwamo kuko ngo ibirego ashinjwa bidafite aho bihuriye n'ukuri ku buzima yabayemo n'intego bari bafite hashingwa umutwe w'inyeshyamba za FLN. Umwe mu bunganizi be David Rugaza yagize ati turashaka ko urukiko rusubiramo umwanzuro wa mbere hakumvwa ubwiregure bwacu, Rusesabagina akarekurwa akaburana ari hanze. Twagaragaje ikibazo cy'inshingano zabaga mu mpuzamashyaka ya MRCD ariko urukiko ntirwigeze rukigarukaho. Umukiriya wanjye ntaho yari ahuriye n'ibyo bikorwa. Rusesabagina nawe yunzemo ati MRCD si ishyaka rimwe ryari ihuriro ry'amashyaka. Ubushinjacyaha bukwiye guhabwa kopi y'amasezerano twasinyanye kugira ngo iyo mpuzamashyaka ishingwe. Iyo kopi iri muri dosiye zafatiwe iwanjye na polisi y'Ububiligi. Yakomeje kandi avuga ko amasezerano bagiranye yari akubiyemo ibikorwa 5 by'ingenzi bagombaga guhuriza hamwe birimo no gushinga umutwe witwaje intwaro, ariko kaba wari mu ntego z'ishyaka CNRD riyobowe na General Wilson Irategeka. Paul Rusesabagina ati ngewe nari nshinzwe ibya diplomasi kandi twakoraga buri wese ku giti cye. Ku cyaha cyo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, Maître Rugaza yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro wo gufunga Rusesabagina rushingiye ku biganiro bya radio Ubumwe ikorera kuri internet yakoragaho umunyamakuru Rusesabagina yahembaga. Ku bijyanye n'uko Rusesabagina yagaragaye avuga ku bitero bikwiye kugabwa ku Rwanda kuko ngo uburyo bwa diplomasi bwanze, abamwunganira bavuze ko ntaho bigaragara
bigaragara ko yiyunze n'umutwe wa FLN. ubushinjacyaha ariko bwakomeje gushimangira ko bidashoboka ko Rusesabagina yitandukanya na FLN n'ibikorwa byayo, cyane ko hagati ya 2017 na 2019 yari perezida wa MRCD ubumwe, hari nayo yashinze uwo mutwe wagabye ibitero by'iterabwoba ku Rwanda muri iyo myaka. Mu rubanza kandi rwa Nsabimana Calixte Wise Sankara wari umuvugizi wa FLN aheruka gusaba urukiko ruburanisha ibyaha by'iterabwoba i Nyanza ko urubanza rwe rwahuzwa n'urwa Rusesabagina yita sebuja kuko ngo ari mu bantu babakoreshaga. Urukiko rukaba rwaravuze ko umwanzuro kuri ubu bujurire bwa Paul Rusesabagina uzatangazwa tariki ya 2 y'ukwezi gutaha kwa 10 ku isaha isa 8. Mu kiganiro kandi aherutse kugirana n'ikinyamakuru The New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Paul Rusesabagina yakibwiye ko afashwe neza mu Rwanda kuko hafungiye ashobora kubona buri kintu cyose ashatse kandi ko anyuzwe n'uburyo ngo yitaweho. Yagize ati mfashwe neza cyane, nta kintu na kimwe nanenga kugeza ubu, njya ibyo buri munyarwanda wese arya, mpabwa buri kintu cyose nshatse, ubwo rero mfashwe kimwe nk'undi munyarwanda wese. Uwo ni Paul Rusesabagina. Muri iki kiganiro kandi na The New York Times, Rusesabagina yananyumuje amakuru yari yatangajwe n'umuryango we ko atahawe uburenganzira bwo kwihitiramo abamwunganira mu mategeko, avuga ko hari we witoranyirije Maître Nyambo Emeline na Maître Rugaza David bamwunganira. Yashimangiye ko nejejwe no gukorana nabo. Ati ninjye waturanyije abanyunganira kandi nishimiye kuba mbafite, gusa umuryango wanjye ntabwo wabimenyeshejwe. Rusesabagina kandi yabwiye The New York Times ko yitabwaho n'abaganga ndetse ko bamusura inshuro nyinshi. Ati abantu benshi baraza bakamvugisha, banasukura icyumba cyanjye, bampa ibiryo, n'abantu beza, ikintu cyose kimeze neza kugeza ubu. Naho abajijwe uburyo yageze mu Rwanda, Rusesabagina yasubije umunyamakuru wa The New York Times ko ubundi gahunda ye itari ukuza i Kigali ahubwo ko yari ukujya i Bujumbura mu Burundi. Ati naratunguwe, ubundi sinari nje mu Rwanda ahubwo nari ngiye Burundi, naguye mu mutego. Rusesabagina yasobanuye ko yavuye ku kibuga cy'indege cya Al Maktoum i Dubai ari mu ndege bwite yo mu bwoko bwa Bombardier Challenger 605 y'isosiyete yitwa Genjet yari yakodeshejwe n'umuntu uturuka i Burundi ikaza kumugeza i Kigali. Rusesabagina kandi yahishuye ko yaragiye i Burundi ku butumire bw'umuvugabutumwa yise inshuti ye Jean Daniel. Yagize ati nari natumiwe n'umuntu nitaga inshuti wiyita musenyeri cyangwa intumwa, yari yantumiye kugira ngo nganirize amatorero ye, ngo mbaganirize kuri hoteli Rwanda. Twerekeza amaso ku rubuga rwa rba.co.rwa handitse ko urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rwashimangiye igifungo cya burundu cyahawe Dr Lewo Mugesera. Urukiko ngo rwasanze ibyo Mugesera ashingiyeho ajurira nta shingiro bifite, maze narwo rushimangira ko afunga ubuzima bwe bwose asigaje aha ku isi ya rurema. Urukiko rukuru muri Mata 2016 rwamuhamije icyaha cyo gukangurira abantu gukora jenoside, kubiba urwango ashingiye ku bwoko no gutoteza nk'icyaha kibasiye inyoko muntu mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyo byaha bikaba bituruka ku ijambo yavugiye ku Kabaya hahoze ari prefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Ngororero, hari mu mwaka w'1992. Dr Lewo Mugesera yafatiwe muri Canada yoherezwa mu Rwanda tariki 23 Mutarama 2012. Urubanza rwe rwaje gutangira kuburanishwa mu mizi tariki 17 Mutarama 2013. Ibyanditswe ku Rwanda tubyanzurire kuri iyi nkuru yo kwita amazina abana b'ingagi, inkuru yagarutsweho cyane n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitari bike byaha mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Mu ijambo yageneye umunsi mukuru ngarukamwaka wo kwita izina wabaye ku wa 4 w'iki cyumweru, Perezida Paul Kagame yashimiye buri wese ugira uruhare muri gahunda y'u Rwanda yo kubungabunga idukikije no guteza imbere ubukerarugendo. Umuhango wo kwita izina ku nshuro ya 16 wabaye mu buryo budasanzwe kubera icyorezo cya COVID-19, ukaba warakozwe rero hifashishijwe ikoranabuhanga. Kuri inshuro jondanye abana b'ingagi 24 nibo bahawe amazina bitandukanye n'indi myaka. Uyu mwaka bise amazina biganjemo abakora imirimo muri pariki, aho Perezida Paul Kagame yabashimiye ubwitange bagaragaza mu kazi kabo. Yagize ati uyu mwaka turibanda ku barinzi ba parike, abashinzwe kumenya aho ingagi ziri, abazivura, abayobora abaje kuzisura ndetse n'abakira baje muri parike baturindira ingagi zo mu birunga. Ubwitange bwabo bugaragarira mu bana b'ingagi bahawe amazina uyu munsi. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko kubungabunga ibidukikije, ubukerarugendo n'iterambere ry'abaturage bijyana aho kimwe gituma ikindi gikomera. Akaba yarashimiye abaturiye parike kuba bakomeje kubaha abarinzi beza b'ibidukikije bakanakira neza abashyitsi basura u Rwanda. Mu bandi bise amazina abana b'ingagi harimo abakinnyi batatu b'ikipe ya Arsenal yo mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza Premier League ifitanye imikoranire n'u Rwanda muri gahunda yiswe Visit Rwanda. Perezida Paul Kagame yavuze ko Arsenal umufatanyabikorwa mwiza muri gahunda yo kubungabunga ibidukikije ndetse no guteza imbere ubukerarugendo. Ati kijondanye ati abakinnyi batatu bakomeye b'ikipe ya Arsenal barasigira ikimenyetso abana b'ingagi uyu munsi. Abo ni Pierre-Emerick Aubameyang, Bendy Leno na Hector Bellerin. Arsenal ni umufatanyabikorwa
umufatanyabikorwa mwiza muri gahunda yacu yo kwerekana akamaro ko kubungabunga ibidukikije no kubwira isi ko gusura u Rwanda ari amahirwe y'imboneka rimwe. Umukuru w'igihugu yashimye abantu bose bagira uruhare mu guteza imbere ubukerarugendo, basaba gukomerezaho. Ati kuri mwe mwese mugira uruhare muri gahunda y'u Rwanda yo gukomeza kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubukerarugendo, turabashimiye kandi mukomerezaho. Yasabye kandi abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange gukomeza gusura ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda. Ati twishimira kubona imiryango myinshi y'abanyarwanda n'abaturarwanda bafata umwanya bagasura ibyiza by'iwacu. Ndizera ko ibi bizakomeza n'igihe abashyitsi baturuka mu mahanga bakomeje kuza kwihera ijisho ibyiza nyaburanga by'igihugu cyacu. Mu mazina yiswe abana b'ingagi 24 harimo amabwiriza, Nyiramajyambere, Amarembo, Nkomezamihigo, Kaze Neza, Uwacu, Umuyobozi, Umuganga, Ihogoza, Izabukuru, Impinduka. Hari n'ayandi Xavera. Ayandi ni Kororoka, Ubushobozi, Ishya, Ikamba, Nkerabigwi, Indiri, Duhuze, Isezerano, Murengezi, Umusanzu, Igitego, Iriza ndetse na Myugariro. Turacyari mu kiganiro makuru mu binyamakuru. Xavera, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko riri gushaka kumenya impamvu umugabane wa Afurika utibasiwe cyane n'icyorezo cya COVID-19 cyadutse ku isi gihereye mu Bushinwa mu mpera za 2019. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Africa News, Le Monde, Le Figaro, Christian Science Monitor, The Africa Report, urubuga rwa radio mpuzamahanga RFI n'urwa ONU-Info byatangiye inkuru byibutsa ko kugeza muri Afurika ituwe n'abaturage miliyari 1 miliyoni zikabakaba 400, abamaze kwandura coronavirus bamaze kurenga 1,400,000, abamaze gupfa bararenga 35,000, mu gihe abamaze gukira ari 1,000,000 bikabakaba 200 nk'uko byerekanwa n'imibare y'ikigo nyafurika gikumira kikanarwanya indwara CDC. OMS kavuga ko abamaze guhura n'iki cyorezo muri Afurika ari bake ugereranyije no mu yindi migabane isigaye. Ibi nibyo byatumye ejo bundi kuwa kane OMS igirana ikiganiro n'itangazamakuru kugira ngo itangaze inzira za mbere umuntu yanyuramo ashaka gusobanura icyatumye n'igikomeje gutuma Afurika itibasirwa cyane na COVID-19. Kandi mu mbaza y'iki cyorezo Afurika yarahanurirwaga ibintu biteye ubwoba ko nikihagera kizasya kitanzitse. Byageze n'aho abasesenguzi mu by'ubuzima n'ibyorezo bavuga ko muri Afurika COVID-19 izahica miliyoni nyinshi z'abantu bitewe n'uko ari umugabane ugizwe n'ibihugu byinshi bikennye kandi bifite inzego z'ubuzima zijegajega. OMS igatangazwa cyane n'uko nyuma y'amezi asaga 6 umuntu wa mbere wanduye agaragaye mu Misiri mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nta rimbuka ry'abanyafurika ryabaye nk'uko byari byitezwe. Ikindi nuko n'umubare w'ubwandu ukomeje kugenda ugabanuka mu bihugu byinshi. Mu kugerageza gusesengura impamvu uyu mugabane utigirijweho nk'ahandi, OMS ishyira imbere ingamba zikakaye zahise zifatwa rugikubita. Muri zo hakabamo gahunda ya guma mu rugo yafashwe mu bihugu byinshi bya Afurika, ikaba yarafashije kugira umubare muto w'abandura. Hari kandi kuba ibihugu bya Afurika bifite ubunararibonye mu guhangana n'indwara nyinshi z'ibikatu nka malaria cyangwa Ebola, n'ubwo inzego zabyo z'ubuzima ziba zikemangwa ko zidakomeye. Ubwo burambe mu guhangana n'ibyorezo bitandukanye ngo nibwo bushobora kuba bwarubatse ubudahangarwa bw'umubiri w'abanyafurika COVID-19 yakoraho igataruka. Izindi mpamvu zatumye Afurika itibasirwa cyane na COVID-19 nk'uko byahanurwaga, OMS ivuga ko zashakirwa ku kuba abaturage barihutiye kumvira amabwiriza y'inzego z'ubuzima nko kwambara neza udupfukamunwa, gukaraba kenshi intoki hifashishijwe isabune n'amazi meza, kwirinda ingendo zitari ngombwa no guhana intera hagati y'umuntu n'undi mu gihe bagize aho bahurira ari benshi. Nanone ariko jondanye OMS igasanga imyaka y'abaturage ba Afurika nayo yarabigizemo uruhare cyane. Ni nyuma y'aho abahanga bari bamaze gutahura ko abantu bafite imyaka myinshi y'ubukure aribo bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa na COVID-19. Madame Dr Matshidiso Moeti ukuriye ishami rya OMS muri Afurika aragira ati, mu bihugu byinshi bya Afurika hafi ya 3% by'abaturage ba Afurika bafite imyaka iri hejuru ya 65 y'amavuko. Bivuze ko 97% bari munsi y'iyo myaka, ibintu byerekana ko abakiri batoya aribo benshi muri Afurika. Yakomeje avuga ko hari ibihugu bifite imibare y'abapfa iri hejuru cyane muri Afurika
afurika, aho yatanze urugero rwa Algeria, aho ngo abaturage bagera ku 10% barenza imyaka 65 y'amavuko. Aha akemeza nta shiti ko imyaka nayo ifite uruhare mu birebana no kuzana itandukaniro hagati ya Afurika n'indi migabane isigaye. Hari kandi umuco w'abanyafurika wo kwita ku bageze mu zabukuru jondanye, aho baguma mu ngo, bitandukanye no mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi aho bene abo bashakirwa ibigo barererwamo. Muri iki gihe cya COVID-19 ngo baba muri ibyo bigo bahahuriye n'uruva gusenya. Mu bindi Dr Muweti avuga ko bigira uruhare mu gukwirakwiza virusi mu bihugu hazamo kugenderanirana ku rwego mpuzamahanga, ubushobozi bwo kugenda imbere mu bihugu, imiterere y'imihanda n'umubare w'imodoka ku muturage. Ngo ibi byose rero hari aho byagize uruhare mu gukwirakwiza COVID-19, ariko ngo bigeze muri Afurika ntibyatera ikibazo kuko ngo bisanzwe n'ubundi biri ku gipimo cyo hasi. Iyi nkuru yanzura itanga ishusho rusange ya COVID-19 ku isi, aho ubu abamaze kwandura barenga miliyoni 32, abamaze gupfa bakaba bari hafi kugera kuri miliyoni 1, kuko ubu babarirwa mu bihumbi 990. Ni mu gihe abamaze gukira ari bangahe jondanye? Abamaze gukira bo bari hafi kugera kuri miliyoni 24. Ku birebana n'ubwandu hakurikijwe ibice by'isi, Aziya niza kwisonga na miliyoni 9,958. Hagati aho Amerika ya ruguru na miliyoni 8,575 by'abamaze kwandura. Amerika y'amajyepfo ikagira ubwandu bw'abantu miliyoni 7,760. Hakaza Uburayi na miliyoni 4,681. Mugabane wa Afurika uri ku mwanya wa gatanu, aho abanduye barenga miliyoni 1,400,000. Naho Oceania ikagira gusa ubwandu bw'abantu 30,000. Tukivuga ku bya COVID-19 jondanye, ibinyamakuru bya The Guardian, New York Times, Sky News, Washington Post na The Sun byanditse ko ikibuga cy'indege cya Helsinki mu murwa mukuru wa Finland ku mugabane w'Uburayi kiri mu igerageza ryo gupima coronavirus hifashishijwe imbwa bubwa. Ubusanzwe imbwa zatojwe guhunahuna zigatahura ibiyobyabwenge cyangwa ibisasu zikunze kugaragara ku bibuga by'indege hirya no hino ku isi, aho abashinzwe umutekano bazikoresha mu gutahura bitwaje bitemewe n'amategeko. Ariko kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru aho muri Finland, bene izo mbwa zatangiye gukora akazi ko gutahura coronavirus zifashishije amazuru yazo ku kibuga cy'indege cya Helsinki. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko nyuma yo guhabwa imyitozo yo gutahura COVID-19 zatangiye rero guhunahuna abagenzi mu gikorwa cy'igerageza. Abakorerabushake barimo kumenyereza itsinda ry'imbwa 15 n'abantu 10 baziha amabwiriza muri iyi gahunda y'ubushakashatsi gupima COVID-19. Uyoboye iri gerageza akaba nigisha muri kaminuza ya Helsinki avuga ko izi mbwa zishobora gutahura umuntu urwaye coronavirus habura iminsi 5 ngo atangire kugaragaza ibimenyetso byayo. Ati zirabizi neza cyane gutahura coronavirus, tugeze ku kigero cyo kuyitahura kiri hafi 100%. Abagenzi bageze ku kibuga cy'indege basohotse mu ndege bahita basabwa kwihanagura ku ijosi bakoresheje igitambaro. Ibyo bihanaguje bigahita bishyirwa mu bikombe bigaterekwa imbere y'imbwa ngo zibihunahune Xavera. Ngo bifata iminota mikeya gusa jondanye kugira ngo ibisubizo ku bipimo byasuzumwe n'imbwa bibe bibonetse. Ariko nanone ngo nubwo muri ibi bihe by'intangiriro iri gerageza ryagaragaje gutanga icyizere, abahanga bemeza ko hagikenewe gukora ubundi bushakashatsi ngo hemezwe burundu gutanga umusaruro ku gupima COVID-19 bikozwe n'imbwa. Kuri ubu abagenzi bemeye gupimwa n'izi mbwa banasabwa gupimwa mu buryo busanzwe bwo kwinjizwa igipimo mu muhogo nk'uburyo bwo kwemeza niba iby'imbwa zagezeho ari ukuri nyakuri. Ubwo kandi dukomoje kuri izi mbwa zifashishwa mu gutahura COVID-19, tubibutse ko mu ntangiriro z'uko kwezi kwa 9 twanabasomeye inkuru yo mu kinyamakuru The Namibian cyo mu gihugu cya Namibia yavugaga ko iki gihugu kibaye icya mbere muri Afurika gitangije imyitozo y'imbwa zizajya zihunahuna zikerekana ahantu hari COVID-19. Iyi ikaba kandi ari gahunda yatangijwe n'ishuri ryigisha ubuvuzi bw'amatungo muri kaminuza ya Namibia. Igihugu cya Colombia giherereye muri Amerika y'Amajyepfo nicyo gihugu cyabimburiye ibindi byo kuri iyi si mu kwemeza ko iyo gahunda yo kwifashisha imbwa mu gutahura COVID-19 mu bantu itanga umusaruro. Nyuma kandi n'ibihugu bya Finland n'Ubufaransa byatangaje ko biri hafi kugera ku mwanzuro ufatika muri iyo gahunda. Ubu Finland ni iri kuvuga iby'igerageza yatangiye muri iki cyumweru byo gupima coronavirus hifashishijwe imbwa ku kibuga cy'indege cya Helsinki. Ibyizo mbwa tubireke jondanye twerekeze muri Zambia, aho umushinga wa Loni wo kwigisha mu mashuri ibirebana n'ubuzima bw'imyororokere wamaganiwe kure na minisitiri ufite iyobokamana mu nshingano ze. Ibi turabisoma muri Lusaka Times, News 24, Inner City Press, African News, African Business Magazine, Financial Times no muri Zambia Daily Mail, aho bivuga ko minisitiri Godfrey Sumaili yatangaje
ko ibintu byose bivuga ku mibonano mpuzabitsina no ku myororokere bitajya bivugirwa mu ruhame muri icyo gihugu. rwose yabishimangiye agira ati Zambia ni igihugu cyubakiye ku ndangagaciro za gikristo, ari nayo mpamvu tugomba kuzikomeraho tukabungabunga uwo murage wa gikristo. uyu mushinga wo kwigisha mu mashuri birebana n'ubuzima bw'imyororokere ya muntu wari watewe inkunga n'ishami rya Loni ryita ku baturage UNFPA. abavugabutumwa bwa gikristo nabo barahagurutse bunga mu rya minisitiri w'imyemerere muri icyo gihugu, ariko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo yagaragaje ko ishyigikiye uwo mushinga. ngayo nguko bamwe bati ibyo si ibintu byo kubwira abana, abandi bati igihe ni iki cyo kugorora igiti kikirigita. ngayo nguko nyine muri Mali ho perezida w'inzibacyuho Banda w'imyaka 70 y'amavuko yarahiye ku munsi w'ejo kwa gatanu nyuma y'ibyumweru 5 bishize hahiritswe ubutegetsi bwa Ibrahim Bakari Keita bita Ibeka. ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bya Le Monde, Jeune Afrique, Le Point, Africa News, France Info, L'Express na Courrier International bigatangiriye inkuru byibutsa ko uyu mugabo wahoze ari minisitiri w'ingabo za Mali ku butegetsi bwa perezida Ibeka yatoranyijwe na Colonel Assimi Goïta ukuriye agatsiko ka gisirikare kahiritse Ibeka tariki ya 18 mu kwezi gushize kwa Kanama. Kwa kabiri nibwo Retired Colonel Major Banda yagiriwe icyizere n'ako gatsiko ahabwa inshingano zo kuyobora inzibacyuho kugeza ku matora ateganyijwe mu mezi 18 ari imbere, mbese nyuma y'umwaka n'igice azaba yungirijwe na Colonel Assimi Goïta nka vice president. Gushyiraho perezida w'umusivili nibyo byashyirwaga imbere n'umuryango wa CEDEAO uharanira ubukungu bwa Afurika y'Uburengerazuba, ari naho Mali ibarizwa. CEDEAO ikaba yarasabaga ibyo kugira ngo nayo ibone uko ikuriraho Mali ibihano yayifatiye hashize umunsi umwe gusa habaye iyo kudeta. CEDEAO ibonye ko perezida w'umusivili atabonetse yahise ihindura umuvuno isaba ko noneho minisitiri w'intebe agomba kuba umusivili. ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse kuri iyi nkuru bikayanzura bivuga ko umuhango w'irahira rya perezida mushya na visi perezida we watangiye utinzeho gato Xavera kubera umushyitsi watunguranye ku munota wa nyuma. watangiye utinzeho gato ku igihe cyari cyagenwe. uwo mushyitsi akaba ari perezida wa Guinea Bissau Umaru Sisoko Embalo, hari nawe mukuru w'igihugu cy'amahanga wahagaragaye wenyine rukumbi. hari kandi n'umuhuza wa CEDEAO mu bibazo bya Mali hariwe Goodluck Jonathan. uyu muhuza akaba yari muri icyo gihugu kuva ku mugoroba ku wa gatatu w'iki cyumweru. Xavera agataho jondanyamakuru yari yamaze kuba gikwira ku mugoroba w'ejo na yuko CEDEAO yarahiye irirenga ivuga ko itazigera ivaniraho Mali ibihano yayifatiye mu gihe cyose hazaba hatarashyirwaho minisitiri w'intebe w'umusivili, ngo ni nawe wa ngombwa naho ubundi ngo ntirizarema. ibisabwa n'uyu muryango CEDEAO ni bimwe bita condition sine qua non mu ndimi z'amahanga, mbese ikintu cyangombwa kitagomba kwirengagizwa. Xavera cyangwa se condition nécessaire. BNP Paribas, imwe mu banki akomeye mu Burayi, iri gukorwaho anketi ku bufatanyacyaha yaba yaragize mu byaha byibasiye inyokomuntu mu gihugu cya Sudani. turabisoma muri Jeune Afrique, La Croix, L'Express, 20 minutes akadomo FR, L'Otan, Boursorama, La Libre Belgique no muri France 24, aho iyi nkuru itangira ivuga ku butabera bwo mu Bufaransa aho iyi banki barizwa aribwo bwatangije iyo anketi mu rwego rwo kumenya ukuri ku birego biregwa iyo banki birimo kugira ubufatanyacyaha mu byaha byibasiye inyokomuntu, jenoside n'ibikorwa by'icarubozo no kunyereza amafaranga muri Sudani. ni nyuma y'ikirego cyatanzwe n'imiryango ibiri iharanira uburenganzira bwa muntu yifatanyije n'impirimbanyi 9 zo muri Sudani ariko zahunze igihugu. Hashize umwaka usaga iki kirego gitanzwe aho ba nyir'ukurega bashinjiye banki kutubahiriza ibihano byo gukomanyiriza Sudani byafashwe n'umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango umwe bw'Uburayi mu ntangiriro z'imyaka y'ibihumbi 2000. ibyo bihano nibyo byiswe ambargo. abarega bavuga ko ibikorwa bya BNP Paribas muri Sudani hagati y'umwaka wa 2002 na 2008 byafashije ubutegetsi bw'uwari perezida Omar al-Bashir kubona amafaranga yo gukoresha no gukomeza kubaho mu bukungu, kandi yari yarafatiwe ibihano byo kumuca intege. icyo gihe ngo nibwo perezida Bashir yagiye mu ntambara yisubiranamo mu ntara ya Darfur iherereye mu burengerazuba bwa Sudani. iyo ntambara niyo yageze kuri jenoside no ku byaha byinshi byibasiye inyokomuntu, bikaba byaramaganywe n'umuryango w'abibumbye hamwe n'ibihugu by'ibihangange kuri iyi si ya rurema, cyane cyane ibyo mu burengerazuba bw'isi. iyi nkuru igakomeza ivuga ko abatanze ikirego batewe akanyabugabo nuko muri 2014 ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahanishije iyi banki ya BNP Paribas gutanga amande ya miliyari 8 na miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika kubera ko yarenze kuri ambargo zafatiwe ibihugu bya Sudani, Cuba na Iran. kuri ibi birego bishya iyi banki ivuga ko itazi ko yarezwe, bityo ngo nta byinshi byo kuyivugaho ifite.
ikinyamakuru cya Jeune Afrique cyo cyanibukije ko iyi banki ya BNP Paribas isanzwe n'ubundi iri gukurikiranwa muri anketi ikorwa ku bufatanyacyaha bw'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. ni mu kirego cyatanzwe mu kwezi kwa gatandatu 2017 n'imiryango itatu ariyo yihe Xavera Sheripa CPCR ariyo le collectif des partis civils pour le Rwanda na Ibuka France bakaba bayishinja ubufatanyacyaha cya jenoside ubw'ibyaha by'intambara n'ubw'ibyibasiye inyokomuntu. ngo yabikoze mu gihe jenoside yabaga ubwo yahaga guverinoma y'u Rwanda yari iriho icyo gihe amafaranga yo kugura intwaro, nyamara Loni yari yarayikomanyirije mu by'intwaro mu mwanzuro ku itariki ya 17 Gicurasi 1994 hashize ukwezi n'iminsi 10 gusa jenoside yakorewe abatutsi itangiye gukorwa. Muri Cote d'Ivoire Perezida Ado ariwe Alassane Dramane Ouattara ati kijondanye. ati umwanya wa Guillaume Soro nturi mu bikorwa byo kwiyamamaza, uri muri gereza. Turi muri gereza. Iyi nkuru yo muri Afrique Mag, Financial Afrique sur 7 no muri Le Courrier du Soir igatangira ivuga ko Alassane Ouattara uri muri bane bemerewe kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yo ku ya 31 y'ukwezi gutaha kwa 10 asanga kandidatire z'uwo yasimbuye Laurent Gbagbo n'uwari minisitiri w'intebe ndetse na perezida w'inteko ishinga amategeko Guillaume Soro ari ubushotoranyi bene zo bakoze. Ibi Ado yabivuze ejo bundi ku wa kane mu kiganiro cyihariye yajyanye n'ikinyamakuru Paris Match cyo mu Bufaransa, aho yakibwiye ko nta mwanya Soro afite mu matora, ko ufite mu gihombi. Yagize ati Soro kimwe na Gbagbo yigijwe ku ruhande n'urukiko rurinda itegeko nshinga kubera ko yahamijwe ibyaha n'ubutabera. Bombi batanze amadosiye yabo babizi neza ko ari uburyo bwo kwenderanya, mbese bameze nk'abashakaga ka munani. Yakomeje avuga ko Guillaume Soro w'imyaka 47 y'amavuko yasindishijwe n'amafaranga n'ubutegetsi yagiyemo akiri muto. Kuri we ngo nta kindi yamuvugaho uretse gusa ko ngo yataye umutwe. Ngo yataye umutwe cyangwa se yataye ubwenge. Bwana Soro wibera mu buhungiro mu Bufaransa kuva mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka yakatiwe n'ubutabera bwo mu gihugu cye adahari igihano cyo gufunga imyaka 20 kubera guhishira amafaranga yasahuwe mu isanduku ya leta. Ubu kandi yanakurikiranyweho n'icyaha cyo kugerageza kwigomeka ku butegetsi. Laurent Gbagbo nubwo yagizwe umwere n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi, ariko hakaba hakiriho urubanza rw'ubujurire muri urwo rukiko. Nawe ubutabera bwa Cote d'Ivoire bwamuhanishije gufunga imyaka 20 mu gihome mu idosiye yo kuba ngo yarasahuye banki ya BCEAO y'umuryango CEDEAO uhuza ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba. Ngo ni ibyaha yakoze mu gihe cy'imvuru zakurikiye amatora mu mpera za 2010 ubwo yangaga kwemera ko yatsinzwe na Alassane Dramane Ouattara. Izi mvuru zanakomeje mu ntangiriro za 2011 zigwamo abantu bagera mu bihumbi 3 jondanye. Dusoreze muri izi nkuru zidasanzwe Xavera, aho mu Bufaransa umugore yasagariwe azizwa kwambara impenure. Impenure n'akajipo kagufi nk'uko tubisoma muri Journal des Femmes, La Dépêche, News 24, Info News no muri FR 24 News. Uyu mugore w'imyaka 22 y'amavuko yenderejwe muri iki cyumweru bibera mu mujyi wa Strasbourg uherereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'Ubufaransa. Ngo uyu munyeshuri kazi w'imyaka 22 y'amavuko yasagariwe ku manywa y'ihangu izuba riva n'abagabo batatu bamwegereye bakamubwira ko batishimiye uburyo yambaye. Ngo bakimara kuvuga batyo babiri bahise bamusumira baramuterura, naho uwa gatatu amuhondagura mu maso ku buryo yamusigiye ikibengero. Nyirubwite akavuga ko hari abantu barenga 10 babonye asagarirwa ariko ntibamutabare. Hagati aho ngo polisi yo muri ako gace yatangije iperereza ngo abo bagabo bamenyekane. Guverinoma yamaganye icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi, ivuga ko hagomba kubahirizwa itegeko ryo muri 2018 ribuza abantu kubuza abandi amahwemo bahuriye mu muhanda. Ngo kuva iryo tegeko ryajyaho abantu 800 bamaze gucibwa amande kubera kuzenura abakobwa n'abagore. Kubera kuzenura abakobwa n'abagore, mbese kubambika ubusa. Mu gihe Strasbourg mu Bufaransa uwiyambariye impenure guca mu muhanda ari hamana, muri Cote d'Ivoire ho bamaze igihe baraguye mu kantu kubera uburyo maraya yinjiye mu rusengero ajyanywe no kwishyuza pasitori birarane yari amurimo. Ibinyamakuru bya Afrique Soir na Kowasi bikavuga ko umukozi w'Imana wishyujwe n'iyo maraya ari umugabo w'imyaka 43 y'amavuko wubatse ufite umugore n'abana batatu. Tekereza n'ukuri ibi byabaye mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 13 muri uku kwezi kwa 9 ubwo papa pastori yari mu rusengero hayoboye amasengesho, yajya kubona akabona umugore wambaye nk'abisi yinjiriye mu muryango mugari w'urwo rusengero. Ngo papa pastori Amande Sibiri niko yitwa, akimukubita amaso yahise avuga ko ari intama yari yarazimiye ije kwihana ibyaha byayo.
nyamara nyamugore yahise yerurira itorero ako kanya aribwira ko agenzwa no kwishyuza uwo mushumba waryo. ati uyu pasitori wanyu andimo amafaranga, ubwo aheruka kuza kundeba ntiyigeze anyishyura kandi hashize igihe kirekire. uyu munsi ninjye nawe nintabona amafaranga yanjye simva. amagambo ya Maraya yateye abakristo kurakara cyane, maze basingira pasitori wabo baramuhondagura, ari nako bamukurubana bamusohora mu rusengero kuko bari bamaze kumenya ko ajya anyuzamo akajya kugura indaya. benshi mu bumvise byabereye aho mu rusengero rw'uyitaga pasitoro bahise bumva ukuri ko bavuga ko bamwe mu biyita abakozi b'Imana burya ari ibirura byambaye uruhu rw'intama. ikibazo cyasigaye mu mitwe ya benshi ni ikihugo Jean Daniel. ni gute umupasitori ashobora kujya kuryamana na Maraya bikagezaho anikopesha? aho umufaransa Colonel Eric Emero yagize ati yitabwa muri yombi rya Felicien Kabuga ni ishema kuri twe. ibyo yabivuze mu rurimi rw'iwabo mu Bufaransa agira ati la arrestation de Felicien Kabuga est l'une de nos plus grandes fiertés. bikuye mu kiganiro kirambuye yagiranye na radiyo mpuzamahanga y'abafaransa RFI ejo bundi ku wa kane. Colonel Eric Emero ni umujandarume w'umufaransa, akaba yarayoboye kugeza ku itariki ya mbere z'ukwezi gushize kwa munani ibiro bikuru bishinzwe kurwanya ibyaha byibasira inyokomuntu, agashami kagizwe n'abashakashatsi barirwa muri 20 mu kijandarume cy'Ubufaransa. bakaba bashinzwe gushakisha mu Bufaransa abanyabyaha kabuhariwe. uru rwego ni narwo rwataye muri yombi ku itariki ya 16 Gicurasi uyu mwaka umunyarwanda Felicien Kabuga ufatwa nk'umuterankunga ukomeye wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Colonel Eric Emero anaherutse gusohora igitabo yise mu Gifaransa ngo La traque et mon métier, bisobanuye tugenekereje mu Kinyarwanda ngo guhiga abanyabyaha ni wo mwuga wanjye. muri icyo kiganiro yagiranye na RFI umunyamakuru yamubajije niba itabwa muri yombi rya Felicien Kabuga wakurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ryaba ari kimwe mu byabanejeje mu buryo bukomeye, maze Colonel Emero amusubiza agira ati yego rwose, ifatwa rya Kabuga byabaye ibyishimo bikomeye kuri njyewe ubwanjye no ku biro bishinzwe guhiga abanyabyaha muri rusange, kubera ko ari umusaruro w'akazi katoroshye kandi k'igihe kirekire twakoze ko kumushakisha uruhindu. nanone ariko ntitwakwirengagiza ko ari umusaruro wavuye mu bufatanye mpuzamahanga kuko tudakora twenyine. muri uru rugamba navuga ko twafatanije n'umuryango w'abibumbye, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, polisi mpuzamahanga, Loni, polisi yo ku mugabane w'Uburayi n'abandi batandukanye. umunyamakuru ati mu madosiye agera mu 150 muri gukoraho yabakurikiranyweho ibyaha bashakishwa arebana na Afurika nangahe? Colonel Emero ati navuga ko arebana na Afurika ari 50%. umunyamakuru yarongera amubaza ati ibyo bihugu se ni ibihe? ese amenshi ubwo ntarebana n'u Rwanda? undi ati nibyo, amenshi ni ay'u Rwanda kuko agera muri 28 cyangwa se 29, ariko nanone nababwira ko tunafite amadosiye arebana n'ibindi bihugu bya Afurika nka Repubulika ya Centrafrica, Liberia, Libya, Congo Brazzaville, Cote d'Ivoire, Sudani ndetse n'ahandi. umunyamakuru yakomeje kumubaza agira ati mbese ubwo ku gihugu nk'u Rwanda akazi twavuga ko koroshye ubu? undi ati akazi karoroshye cyane muri iki gihe umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa usa n'uri mu buryo bwiza, kandi icyo nicyo cy'ingenzi. icya kabiri navuga nuko nk'ubu ngubu dufite amadosiye atari make arebana n'u Rwanda, dusaba abayobozi b'u Rwanda tukajyaho gukora iperereza dufatanije ku bashinjwa ibyaha dukurikirana. umunyamakuru yongeye kumubaza niba guhiga abakekwaho ibyaha bitaba byarorohejwe n'ikoranabuhanga, aho ubu abantu bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga. undi amusubiza agira ati nibyo, ubu muri iki gihe imbuga nkoranyambaga turazifashisha mu kazi kacu, kuko nko muri iki gihe ikoranabuhanga ryoroheje ibintu, aho usanga abantu bifata amafoto bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga, kandi ibyo bidufasha kumenya aho baherereye bitatugoye. nubwo yaba atari uwo dushaka, ariko nubwo yaba ari umuntu wabugufiye, nabyo bitworohereza kugera ku makuru. uyu munyamakuru ati haba hari igitutu cya politiki mujya mushyirwaho mu kazi mukora ko guhiga abakekwaho ibyaha? Colonel Emero ati oya, ntabwo tujya dushyirwaho igitutu cya politiki kubera ko mu kazi kacu tuyoborwa n'urwego dukorera rushinzwe kurwanya ibyaha byibasiye inyokomuntu mu bushinjacyaha bukuru bushinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba. usanga rero abashinjacyaha aribo badusaba gukora nketi ku muntu runaka ukekwa cyangwa se ku gikorwa runaka. aha rwose nababwira ko nta gitutu cya politiki kijya kidushyirwaho. ngicyo rero ikiganiro muri make uyu mufaransa Colonel Eric Emero yagiranye n'igitangazamakuru RFI ku itabwa muri yombi rya Felicien Kabuga, aho yavuze ko ari ishema kuri bo. ati la arrestation de Felicien Kabuga est l'une de nos plus grandes fiertés. iyo ngingo yo
y'ubutabera twerekeze mu kinyamakuru The New Times ku nkuru banditse ivuga ko wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri minisiteri y'uburezi Dr Isaac Munyakazi yasabiwe gufungwa imyaka 7 yose mu gihome no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko aregwa ibyaha bya ruswa ariko by'umwihariko Dr Munyakazi akaba anakurikiranyweho n'icyaha cyo gukoresha ububasha yahabwaga n'amategeko mu nyungu ze bwite. Imvaho nshya yo imwandikaho yavuze ko Dr Isaac Munyakazi avuga ko ngo yarakoze uburiganya mu bizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri wa 2019 ishuri ritaboneka mu myanya 100 ya mbere agatuma rigera mu mashuri 10 ya mbere. Nyuma yo kubikora ngo yanahawe amafaranga y'u Rwanda 500 bya ruswa jondanye. Ubushinjacyaha kandi bwasabiye Abdou Gahima akurikiranyweho kumuha iyo ruswa igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Dr Munyakazi yeguye muri guverinoma tariki ya 6 Gashyantare uyu mwaka hashize ibyumweru 3 ahita anirukanwa mu ishyaka rye rya PDI yarabereye umuyoboke. Mu mwihero w'abayobozi bakuru b'igihugu wabaye mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko abayobozi b'ishuri rimwe bagiye kureba Dr Munyakazi bamusaba ko ishuri ryabo ryari mu mashuri ari inyuma y'ijana, bamusaba ko yabafasha akarishyira mu myanya yo hejuru cyangwa se ya mbere kandi ko bazamuhemba. Yagize ati kijondanye. Icyo gihe umukuru w'igihugu yagize ati baramubwira bati tworohereze ishuri ryacu rize mu myanya ya mbere, arabikora bati tuzaguhemba. Yarabikoze afata ishuri ryari rya nyuma arishyira mu ya mbere, bamuha amafaranga 500,000. Ibi mbabwira ntabwo ari inkuru kuko nawe yaje kubyemera kandi hari ibimenyetso adashobora guhakana. Bamufatiye mu cyuho. Ati bamufatiye mu cyuho. Munyakazi na Gahima bo kugeza n'ubaburana bahakana icyaha bakavuga ko ari abere jondanye. Biteganyijwe ko urukiko rwa Nyarugenge ruzatangaza umwanzuro w'urubanza ku itariki 16 z'ukwezi gutaha kwa 10 saa 8 z'amanywa. Paul Rusesabagina uyajuririye umwanzuro wo kumufunga iminsi 30 by'agateganyo, umwanzuro wafashwe ejo bundi kuwa 4 n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Mbere yo gutangaza uwo mwanzuro, Perezida w'inteko y'iburanisha Yankurije Dorothée yabanje kwibutsa ibyaha 13 Rusesabagina akekwa kugiramo uruhare, birimo 7 birebana n'ibikorwa by'iterabwoba na 6 by'ubufatanyacyaha mu byaha byakorewe abaturage bo mu turere twa Nyamagabe mu murenge wa Kitabi na Nyaruguru mu murenge wa Nyayimata ni mu majyepfo y'u Rwanda. Iyi nkuru yo ku rubuga rwa RBA.co.rw ivuga ko urukiko kandi rwagaragaje ko rwasesenguye n'inzitizi zose zatanzwe n'abunganizi ba Rusesabagina rusanga nta shingiro zifite, harimo n'izo kuba arwaye kuko ngo rwasanze kuburana afunzwe by'agateganyo bitamubuza uburenganzira bwo kujya yivuza. Ivyo rero nibyo urukiko rwashingiyeho maze rwanzura ko afunga iminsi 30 y'agateganyo, ariko uregwa nawe yahise ajuririra uwo mwanzuro ako kanya. Iyo ngingo tuyiveho ahubwo tubasomere n'indi nkuru ivuga ko inama ya Goma yagombaga guhuza abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari n'u Rwanda rurimo yasubitswe. Iyi nama yarasubitswe n'ibyo ibyisubikwa ry'iyi nama byagarutswe n'ibinyamakuru bitandukanye birimo The East African igira iti kijondanye. Great Lakes Region Summit in Goma postponed. Birasobanuye tugenekereje ngo inama yagombaga guhuriza Goma ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yarasubitswe. Lomore Night Afrique de Grand Lac a mini sommet de 5 chefs d'État reporté Sénédier. Birasobanuye nabyo ngo inama ntoya y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yarasubitswe. Jeune Afrique nayo yateruye igira iti RDC les vraies raisons du report du mini sommet de Goma, bivuze ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impamvu za nyazo zateye isubikwa ry'inama ntoya y'Igoma. Hanyuma kandi Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye muri Kongo Kinshasa nayiti mini sommet de Goma Paul Kagame pour une rencontre physique qui pourrait être envisagée en 2021. Bisobanuye ngo inama ntoya ya Goma, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda asaba ko inama yazabahuza mu buryo bw'imbona nkubone yashyirwa mu mwaka utaha wa 2021. Radio Okapi yanditse ko ibaruwa yatangarijwe ejo bundi kuwa 4 Kinshasa mu rwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse iki gitangazamakuru ngo kikanayibonera kopi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yamenyesheje ko Perezida Paul Kagame asaba ko iyi nama nto ya Goma yakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera icyorezo cya COVID-19, hanyuma guhura mu buryo bw'imbona nkubone byo bigashyirwa mu ntangiriro z'umwaka utaha ku itariki yazumvikanwaho n'ibihugu bizayitabira, ariko nabwo ngo hakazitabwa ku buryo icyorezo cya COVID-19 kizaba gihagaze icyo gihe. Radio Okapi ikaba yandika ko iyi baruwa y'u Rwanda yaje nyuma y'uko Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu kigomba kwakira iyo nama itangaje ko iyo nama izaba ku itariki 20 muri kwezi kwa 9 igakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video conference. Ikinyamakuru The East African nacyo kigaruka kuri iyi nama cyanditse ko yasubitswe, ariko ikaba yaragomba kuba ku itariki 13 z'uku kwezi kwa 9. Ni inama yagomba guhuza ibihugu by'u Rwanda, Uganda, Burundi, Angola,
Uganda na Kongo Kinshasa nyine yagomba kuyakira. Ikaba kandi inama yagomba kwiga ku bibazo bitandukanye birimo iby'umutekano w'ibihugu by'akarere, ububanyi n'amahanga, ubufatanye mu kurwanya COVID-19, kuzahura ubukungu bw'akarere no kurangiza ubwumvikane bukeya buri mu bihugu by'akarere. Igitangazamakuru RFI cyanditse ko impamvu iyo nama yasubitswe ngo byatewe n'uko abakuru b'ibihugu bagombaga kuyitabira bari bahugiye mu kwitegura inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yatangiye kuwa kabiri w'iki cyumweru i New York ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye. Cyakora ni inteko ikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera icyorezo cya COVID-19. Inteko ivugwa niyo ngiyo ya Loni. Jeune Afrique nayo yabyanditseho ariko iterura igaruka ku mpamvu nayo yita iz'ukuri zatumye iyo nama yagoma isubikwa. Muri izo mpamvu Jeune Afrique ikandikamo ubwumvikane buke mu bihugu bimwe byagomba kuyitabira, ndetse ikanavugamo ibijyanye n'abakuru b'ibihugu bamwe batengushye bakavuga ko batazayitabira. Igatanga urugero kuri perezida mushya w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wandikiye ku itariki ya 8 z'uku kwezi kwa 9 minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Kinshasa Marie Ntumbanzeza amubwira ko atazitabira iyo nama, ahubwo agasaba ko ngo habaho inama yahuza igihugu cye cy'u Burundi n'icya Kongo Kinshasa, kandi nabwo ngo ikaba ku rwego rwa za minisitiri z'ububanyi n'amahanga. Dukomeza n'iki kiganiro Xavera duhindura n'ingingo, aho abadepite batunguwe no kubona heke yarahaye buruse abanyeshuri b'abaringa barimo n'uwapfuye. Nawe ibaze. Turabisoma mu gitangazamakuru kigali-today.com cyanditse ko muri gahunda yo kumva ibisobanuro ku bigo byagaragayemo imicungire mibi y'umutungo wa gatatu w'iki cyumweru, PAC yatunguwe no kubona abayobozi mu nama nkuru y'uburezi heke batabasha gusobanura uburyo buruse yagiye itangwa nta nyandiko zibisobanura, akenshi bikagaragara ko yagiye yifatirwa n'abayobozi ndetse n'abanyeshuri b'abaringa. Iyi komisiyo yabajije heke uburyo inanirwa kugaragaza inyandiko zerekana uko amafaranga yagiye yoherezwa muri banki y'iterambere y'u Rwanda BRD ndetse n'imikoreshereze mibi y'ingengo y'imari yatanzwe ku bikoresho by'ikoranabuhanga byo mu biro bitakoreshejwe, hamwe n'amafaranga yagiye ahabwa bamwe mu bayobozi mu buryo bunyuranije n'amategeko. Urugero ngo heke yohereje hafi miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda kuri BRD, nta rutonde rugaragaza abagomba kuyahabwa ndetse nta n'inyandiko igaragaza ibyo bikorwa yahawe. Urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu bihe byo kugenzura imikoreshereze y'umutungo w'igihugu, miliyari 5.3 z'amafaranga y'u Rwanda yo yaragenewe abanyeshuri biga mu mahanga ariko ntiyagaragarijwe inyandiko. Uwahoze ari umuyobozi wa heke Emmanuel Muvunyi yasobanuye ko ibyo byatewe n'uko abanyeshuri biga mu mahanga bahabwa buruse bakererewe gutanga ibisabwa byose muri raporo z'imari, ariko abadepite bakibaza uburyo heke yatanga amafaranga nta nyandiko yaba y'ikoranabuhanga soft cyangwa se yanditse ku mpapuro, ibi bita hard. Icyatangaje abadepite cyane ariko Jean Danye ngo ni amakuru y'uburyo heke yatanze miliyoni zirenga 40 z'amafaranga y'u Rwanda muri kaminuza y'u Rwanda ku banyeshuri 16 batiga, ndetse harimo n'umwe wapfuye kera cyane. Umuyobozi wa heke Dr Rose Mukankomeje yemeye aya makosa, avuga ko habaye ikibazo cyo guhuza amakuru cyatewe no kubura abakozi bahagije, ariko avuga ko gahunda ihamye hari ugushyiraho uburyo bumwe bwa buruse buzakusanyiriza amakuru yose ahantu hamwe kandi bikajya bigerwaho icyarimwe n'inzego zose zifite uruhare muri iyo gahunda. Ibyanditswe ku Rwanda reka tubyanzure kuri iyi foto yahererekanijwe bigatinda ku mbuga nkoranyambaga zo muri iki cyumweru. Jean Danye mvaho cyanditse kuri iyi foto maze igira iti ifoto ya Perezida Paul Kagame yatereye umwuzukuru yanyuze benshi. Ku ikubitiro umukuru w'igihugu Paul Kagame niwe watangaje iyo foto ateruye umwuzukuru we wa mbere wakiranywe urugwiro rudasanzwe mu muryango, avuga ko yagize ibihe byiza ubwo yari kumwe n'uwo mwana uhebuje. Ku rukuta rwe rwa Twitter Perezida Paul Kagame yashyizeho iyo foto ateruye umwuzukuru we maze ayiherekesha amagambo agira ati Jean Danye, I had the most restful weekend with this little wonderful human being. Bless. Mbese ati nagize ikiruhuko kiruta ibindi mu mpera z'icyumweru ndi kumwe n'uyu muto utangaje mu biremwa muntu. Xavera nyuma yo gutangaza iyo foto ku mbuga nkoranyambaga, benshi mu bakurikira Perezida Kagame kuri Twitter barenga miliyoni 2 bakomeje kugaragaza uburyo bifatanije nawe muri uwo munezero wo kugira umugisha udasanzwe mu muryango. Bamwe muri bo bayikwirakwije ku mbuga nkoranyambaga zabo, abandi batanga ibitekerezo byagarutse ku buryo umuryango wa Perezida Paul Kagame wabonye umwuzukuru mu gihe gikwiye, ari nako bakomeza kumusabira imigisha myinshi ituruka ku buryo nawe ngo adahwema guharanira ibyiza by'abaturarwanda ayoboye. Umwe muri bo yagize ati binkoze ku mutima kubona mbaye umuhamya w'ibihe byiza mugize mu buzima, ni impano wahawe uyikwiriye nyakubahwa.
imana ikomeze kukugwiriza ibihembo by'uburyo witanga utizigama uharanira imibereho n'ubuzima bwiza by'abaturage uyoboye. undi ati mu by'ukuri nk'abanyarwanda dufite amahirwe yo kuba tuyobowe n'umuyobozi ureba kure Paul Kagame. Perezida wacu ntatubwira ibyo dukora ahubwo atwereka uburyo bikorwamo. ubwo ni ubudasa bwa perezida wacu. Mu kiganiro aherutse kugirana n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, Perezida Kagame yabwiye umunyamakuru ko uyu mwuzukuru we ari umukobwa. Aje kubasomera ibyasohotse mu binyamakuru byo muri iki cyumweru, yaba ibyanditswe ku Rwanda no hanze ari naho twerekeje. Duhere muri Kongo Kinshasa, kuva ku wa kabiri w'iki cyumweru inteko ishinga amategeko yasubukuye imirimo yayo isanzwe, ariko icyatunguye abatari bake yajondanye no kugaruka muri politike kwa Joseph Kabila Kabange, uyu yabaye perezida w'iki gihugu kuva muri 2001 hageza muri Mutarama 2019. Yagarutse nka senateri uhoraho, umwanya ahabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu cye ryemerera uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa kuba umusenateri ubuzima bwe bwose, senateur à vie mu rurimi rw'igifaransa. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Jeune Afrique, Financial Afrique, La Libre Afrique, urubuga rwa Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye muri icyo gihugu, Mail and Guardian, African News n'urubuga rwa Radio RFI byanditse ko Kabila hatigeze agaragara mu mwanya we muri Sena kuva yahererekanya ubutegetsi n'uwamusimbuye Felix Antoine Tshisekedi. Iyo Joseph Kabila akaba afatwa nk'uwanditse amateka meza muri Kongo Kinshasa yo gusimburana ku butegetsi mu mahoro no muri demokarasi mu myaka hafi 60 yari ishize icyo gihugu cya Kongo kibonye ubwigenge. Batangiza iki gihembwe cy'inteko cyo muri Nzeri ba perezida b'imitwe yombi Alex Tambwe Mwamba wa Sena n'uw'abadepite Janine Mabunda, bombi baturuka mu ihuriro ry'amashyaka rya FCC ryo ku ruhande rwa Joseph Kabila, bahamaganye abanyamahanga bivanga mu bibazo by'imbere muri icyo gihugu. Abo banyamahanga batunzwe agatoki bakaba ari abahagarariye ibihugu byabo Kinshasa, nubwo nta mazina yabo yigeze atangazwa. Amazina yabo yatangajwe ku bwa perezida wa Sena ngo umutekano ni wuzi imbere y'ibindi byose ku baturage ba Kongo, bityo hagasaba guverinoma gukoresha uburyo bwose bushoboka maze ikibazo cy'umutekano muke kikavugutirwa umuti, by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu. Ku ruhande rwa presidente w'abadepite Madamu Mabunda, we yasabye guverinoma kwibutsa abahagarariye ibihugu byabo muri Kongo batitaye ku gitinyiro cyabo ko imirimo yabo ibategeka kutivanga mu bibazo bwite by'igihugu barimo. Iyi nkuru kandi ikomeza ivuga ko intumwa za rubanda zo zishimiye kwicarana mu nteko ishinga amategeko na Joseph Kabila kuko ngo ni ikimenyetso cy'ubwiza bwa demokarasi yo muri Kongo. Bamwe bati Joseph Kabila yeretse amahanga yose ko yishimiye kuba senateri, ibintu bivuguruza bahoraga bamukekera kuba mu mugambi wo kuzasubira ku butegetsi muri 2023 ubwo hazongera kuba amatora y'umukuru w'igihugu. Hari n'abandi ariko batamushira amakenga jondanye, bakavuga ko bwaba ari uburyo yahisemo bwo kuzanyura mu nteko ishinga amategeko yiganjemo abo ku ruhande rwe, maze agahindura uburyo bwo gutora umukuru w'igihugu bikajya bikorwa n'inteko ishinga amategeko. Gusa impaka kuri iyi ngingo zo ziracyari urudaca. Iyi nkuru ikanzura ivuga ko kitazibagirana mu mateka ya Kongo ariko senateri Kabila w'imyaka 49 y'amavuko yavuye ku butegetsi tariki ya 24 Mutarama 2019 nyuma y'imyaka 18 yari abumazeho. Ibyo tubiveho. General Musa Traoré wabaye perezida wa Mali mu myaka isaga 20 yashyinguwe ku munsi w'ejo kwa gatanu mu kigo cyahoze ari icy'ingabo zirwanira mu kirere Bamako, umurwa mukuru wa Mali. Iyi nkuru dusoma muri The Africa Report, Washington Post, Med Africa Times, Le Parisien, Le Monde, The Guardian no muri Jeune Afrique igatangira Xavera yibutsa ko Musa Traoré yapfiriwe mu rugo ku wa kabiri w'iki cyumweru afite imyaka 83 y'amavuko. Agatsiko ka gisirikare kamaze ukwezi ku butegetsi aho muri Mali kakaba kayobowe na Colonel Assimi Goïta, kahise gashyiraho iminsi 3 y'icyunamo uhereye ku wa gatatu w'iki cyumweru. Musa Traoré yanditse amateka mu gihugu cye yo kuba uwa mbere wafashe ubutegetsi ku ngufu za gisirikare muri kudeta yakoze mu 1968 hashize imyaka 8 gusa icyo gihugu kibonye ubwigenge. Ubutegetsi yabukuyeho perezida wa mbere wa Mali yigenga ariwe Modibo Keïta. Ayo mateka ariko yaranamukurikiranye kubera ko mu 1991 nawe yaje gukorerwa mu kebu nk'ako yagereyemo mugenzi we, maze hakorerwa kudeta kurwa ku butegetsi. Yaje kandi gukatirwa igihano cy'urupfu nyuma yo guhamwa n'icyo cyaha cyo guhirika ubutegetsi bwa Modibo Keïta yabusimbuyeho. Cyakora muri 2002 yaje guhabwa imbabazi n'uwari perezida wa Mali icyo gihe Alpha Oumar Konaré. Urupfu rwe kandi rwanahuriranye n'ibihe by'uko aho muri Mali hari hashize iminsi mike hakozwe kudeta ya kane kuva icyo
gihugu cyabona ubwigenge mu 1960. iyo kudeta ya kane yakozwe n'abasirikare barangajwe imbere na Colonel Assimi Goïta bakoraho Perezida Ibrahim Boubacar Keïta bita Ibeka mu mpine. Hari ku itariki ya 18 Kanama 2020, bivuze ko ukwezi nyine kuzuye. Mu bahoze ari abakuru b'igihugu cya Mali bagaragaye mu muhango wo kumusezeraho bwa nyuma harimo Hamadou Toumani Touré bita ATT. Uyu kandi ni nawe wamukoreye kudeta mu 1991, ategeka kanya gato ya kugeza mu 1992 ubwo habaga amatora yegukanywe na Alpha Oumar Konaré. ATT yaje kujya ku butegetsi binyuze mu matora yo muri 2002 yageza muri Werurwe 2012. Niwe perezida wa gatatu wa Mali yigenga. Abajijwe impamvu yaje guherekeza we yaritse ku butegetsi, bwana ATT y'imyaka 71 y'amavuko yavuze ati kijondanye. Yagize ati amateka niyo yashatse ko biba bityo, ariko sinashoboraga kuhabura ngo nifatanye n'umuryango we muri aka kababaro. Kuri iyi si niko bigenda, umwana w'umuntu arateganya, Imana ikaba ariyo igena uko ishaka. Nuko yabivuze. Ubwo dukomeje kandi kuri Mali jondanye, dusomere abadukurikiye n'iyi nkuru iri muri l'actualité du Mali no muri France 24 ivuga ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ukomeje kotsa igitutu agatsiko ka gisirikare kayoboye muri iki gihe Mali kugira ngo kemere gushyiraho inzibacyuho iyobowe n'umusivili. Ejo bundi kuwa kane nibwo akanama k'uyu muryango gashinzwe amahoro n'umutekano kateranye mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure kongeye gushimangira icyifuzo cya Afurika yunze ubumwe cyaje cyuzuza cya CEDEAO ari wo muryango w'ubukungu bw'akarere k'ibihugu bya Afurika y'Iburengerazuba unakurikiranira hafi ibyo muri Mali nk'umunyamuryango wawo. Iyo nzibacyuho ikaba yamara umwaka n'igice ariyo mezi 18. Xavier, iyi miryango yombi Afurika yunze ubumwe na CEDEAO ikaba isaba ko hajyaho bidatinze inzibacyuho iyobowe n'umusivili kandi itegeko nshinga rigasubizwaho. mu kwezi gushize ku itariki ya 19, mbese umunsi umwe haraye habaye kudeta, Afurika yunze ubumwe yahagaritse Mali nk'umunyamuryango wayo. Ariko hari abasesengura iby'iki gitutu gikomeje kotswa Mali bagasanga ari uburyo buri gukoreshwa n'abakuru b'ibihugu bya Afurika kugira ngo berekane ko nta wakwemera kudeta nk'inzira y'ubusamo yo kugera ku butegetsi muri Afurika. Kuri bo kandi ngo ni n'uburyo bwo gukumira ko uwo muco wa za kudeta utakomeza kuba gikwira ku mugabane wose muri iki kinyejana cya 21. Ukwezi kose rero kuruzuye aho muri Mali habaye kudeta, ari nako imiryango inyuranye n'amahanga bikomeza kotsa igitutu abayikoze ngo basubize ubutegetsi mu maboko y'abasivili. Ubu ikibazo kibazwa noneho ni iki ngiki, bizagenda bite mu gihe agatsiko kafashe ubutegetsi kaba kimye amatwi abagashyiraho igitsure? Bizagenda bite se koko? Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bikavuga ko ari ikibazo cy'ingorabahizi jondanye, dore ko aka gatsiko ko kifuza inzibacyuho iyobowe n'umusirikare. Umwe mu bakandida batatu bari bahagarariye Afurika mu bakandida 8 bo mu gikorwa cyo gushakisha umuyobozi mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi yasezerewe. Uwo ni umunyamisiri Abdel Hamid Mahmoud wavanyemo muri iri jonjora rya mbere n'abandi bakandida bo muri Mexique na Moldova. Ubwo bivuze iki jondanye? Ibinyamakuru bya Economist, Financial Times, Huffington Post na Bloomberg bikandika ko bivuze ko hasigayemo abakandida 5, harimo 2 bo muri Afurika bahatanira kuzavamo umwe kuzasimbura umunyabrazil Roberto Azevedo wayoboraga uyu muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi kuva muri 2013 ubwo yasimburaga umufaransa Pascal Lamy. Gusa uyu munyabrazil Roberto Azevedo yeguye ku mirimo ye tariki ya 31 y'ukwezi gushize, habura umwaka umwe ngo manda ye ya kabiri y'imyaka 4 igere ku musozo wayo. Muri abo bakandida 2 basigaye bahagarariye Afurika harimo umunyakenyakazi Amina Mohamed w'imyaka 58 y'amavuko, ubakaba hari minisitiri wa siporo n'umuco mu gihugu cye, hakaba kandi n'umunyanigeriakazi Ngozi Okonjo-Iweala afite imyaka 66 y'amavuko, hakaba hayobora inama y'ubutegetsi bw'ikigo cya Gavi kizobereye mu gukora inkingo. Bombi rero bagiye bakora imirimo itandukanye haba imbere mu bihugu byabo haba no ku rwego mpuzamahanga. Aba banyafurikakazi basigaranye mu ijonjora rya kabiri n'umukandida wo muri Korea y'Epfo, uwo mu Bwongereza n'undi wo muri Arabia Saudite uzatorwa muri abo ko ari 5 rero akazatangira imirimo ye mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Uyu muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi washinzwe tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 1995 ukaba ugizwe n'ibihugu binyamuryango 164 ukagira icyicaro gikuru i Geneve mu Busuwisi. Twerekeze muri inkuru ndende yo mu kinyamakuru Jeune Afrique ifite umutwe ugira uti aho yibereye i Paris mu Bufaransa, Guillaume Soro akomeye kuri kandidatire ye ari nako adashaka ko amatora y'umukuru w'igihugu aba tariki 31 y'ukwezi gutaha
gutaha kwa 10. ni nyuma y'aho mu ntangiriro z'iki cyumweru we na Laurent Gbagbo bangiwe kuzahatana muri ayo matora. urukiko rurinda itegeko nshinga rya Cote d'Ivoire nijoro rwashunguye amadosiye y'abantu 44 bari basabye kuziyamamaza maze rukuramo abantu 40 barimo Guillaume Soro wakoze imirimo itandukanye nko kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Cote d'Ivoire kuva muri 2012 kugeza muri 2019, akaba ndetse yarabaye minisitiri w'intebe icyarimwe na minisitiri w'ingabo kuva muri 2011 kugeza muri 2012. undi wangiwe ni Laurent Gbagbo wabaye perezida wa Cote d'Ivoire kuva mu Kwakira kwa 2 kugeza muri Mata 2011 ubwo yafatwaga akajya gufungirwa irahe ku cyicaro cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. muri Mutarama 2019 yaje kugirwa umwere ku byaha byibasiye inyoko muntu yakekwagaho mu mvuru zakurikiye amatora yo mu mpera za 2010 aho yanze kwemera ko yatsinzwe na Alassane Dramane Ouattara. izo mvuru zaguyemo abantu bagera mu 3,000 jondanye. ari bwana Soro hari na bwana Gbagbo bombi baba mu mahanga, aho Soro yibera mu Bufaransa naho Gbagbo akibera mu Bubiligi. mu kiganiro n'abanyamakuru cy'ejo bundi ku wa 4 Guillaume Soro yavuze ko hagiye gushira amezi 9 atangaje ko ari umukandida perezida mu matora yo ku ya 31 Ukwakira kandi ngo ako kayihayiyo aracyagafite. muri icyo kiganiro Guillaume Soro yongeye guhamya ko kandidatire ye igihari ko ntaho yagiye, ko ari uburenganzira ahabwa n'amategeko, dore ko n'urukiko rwa Afurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu n'abaturage rwanzuye ku itariki ya 15 muri uku kwezi kwa 9 ko guverinoma ya Cote d'Ivoire imusubiza uburenganzira bwe bwo gutora no gutorwa. yongeye kandi guhamagarira abaturage b'igihugu cye guhagurukira rimwe bakamagana kandidatire ya Alassane Dramane Ouattara uri muri bane bemerewe kuzahatana mu matora yo ku ya 31 Ukwakira. aya Guillaume Soro nyine avuga ko atifuza kwaba kuri iyo tariki. si Guillaume Soro wenyine wamaramajije mu kurwanya kandidatire ya Ouattara kuko n'abambari ba Laurent Gbagbo bibumbiye mu ishyaka rya EDS Ensemble pour la démocratie et la souveraineté bambariye gukora imyigaragambyo yo kwamagana kandidatire ya perezida Alassane Dramane Ouattara bita ADO mu magambo ahinnye, wemerewe gukomeza guhatanira indi manda hashingiwe ku itegeko nshinga ryavuguruwe muri 2016 aho rivuga ko agomba gutangira nk'umuntu mushya ushaka kujya ku butegetsi nubwo we abumazeho manda ebyiri. iyi nkuru ya Jeune Afrique kuri Guillaume Soro ikanzura igaragaza uburyo bwana Soro wahoze hanenga perezida wa France Emmanuel Macron uburyo yitwara mu bibazo bya Cote d'Ivoire ngo yaba noneho asigaye amushima uburyo yabwije ukuri Ouattara ubwo yamwakiraga ku meza yo muri perezidansi y'Ubufaransa l'Elysée mu byumweru 2 bishize. abandi yashimiye barimo perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria by'akarusho ngo mu minsi mike azanyaruka ajye kumusura kuko ngo atigeze arya iminwa mu kwamagana abakuru b'ibihugu bya Afurika bakora ibishoboka byose ngo bizirika ku butegetsi banyuze mu guhindagura itegeko nshinga ry'ibihugu byabo. Buhari akivuga ibi mu kwezi gushize hahise humvikana ko aneguye bagenzi be bo muri Afurika y'Uburengerazuba by'umwihariko wa Cote d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara n'uwa Guinea Conakry Alpha Condé. aba bombi ngo bazongera kugaragara mu matora yo mu kwezi gutaha mu bihugu byabo nyamara ngo bari basoje ibivi bigenwa n'amategeko. abandi bwana Soro ashima ko bamaganye ibyo kwihambira ku butegetsi ni ba perezida Mahamadou Issoufou wa Nigeria ndetse na Umaro Sissoko Embalo wa Guinea Bissau. hagati aho guverinoma ya Cote d'Ivoire yateye utwatsi icyemezo cy'urukiko rwa Afurika rurengera uburenganzira bwa muntu cyemerera Guillaume Soro kuzahatana mu matora yo mu kwezi gutaha. umuvugizi w'iyo guverinoma Sidiki Moko Touré yasobanuye ko bo bemera gusa icyemezo cy'urukiko rwa Cote d'Ivoire rurinda itegeko nshinga rwabujije Soro kwiyamamaza kubera ko yakatiwe n'inkiko zo muri icyo gihugu ngo ni nacyo kandi urwo rukiko rwashingiyeho rwangira Laurent Gbagbo kuzahatana nawe muri ayo matora. bwana Sidiki Moko Touré akagira ati abantu bakwiye kwirinda gutekereza ko uburyo inzego z'ubutegetsi zikoramo bugomba guturuka mu mahanga. Cote d'Ivoire yikuye muri urwo rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. nanone kandi jondanye ngo abantu bakwiye kwibuka ko Alassane Dramane Ouattara yatoranyijwe n'ishyaka rye kugira ngo habe ari usimbura wari kuzarihagarara muri ayo matora ari we Amadou Goni Coulibaly wari minisitiri w'intebe akaza gupfa bitunguranye mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. tukiri muri iki kinyamakuru cya Jeune Afrique tunabasomere n'iyi nkuru ivuga ku mubano wa Afurika n'Uburayi cyane cyane ku nama ihuza iyi migabane yombi yari iteganijwe ku matariki ya 28 na 29 mu kwezi gutaha kwa 10 ikaba yarimuriwe mu mwaka utaha wa 2021. iki kinyamakuru gitangira inkuru yacyo kivuga ko kwimurwa kw'iyi nama bibaye umwanya mwiza kuri Afurika wo kuyifasha kwihutisha idosiye y'isoko rusange kuri uyu mugabane bityo ngo bizayifashe guhagarara yemye mu biganiro izagirana n'abanyaburayi. ku birebana n'isubikwa ry'inama ya Afurika n'Uburayi nta tangazo ryakozwe ku mugaragaro Xavera haba i Buruseli ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi haba n'i Addis Abeba ku cyicaro cya Afurika yunze ubumwe. gusa
gutangaza iby'uko yimuriwe mu mwaka utaha bije bishimangira igihuha cyari cyatangiye gukwira mu kwezi kwa munani ko n'ubundi iyi nama ya gatandatu itakibaye mu kwezi kwa cumi kubera icyorezo cya coronavirus. iyi nama ya Afurika n'Uburayi yari igiye kuba ikurikiye iy'Uburayi n'Ubushinwa yabaye ku wa mbere w'iki cyumweru, aho ibinyamakuru birimo Le Monde, Les Echos, La Croix, Medef, Le Soir n'ibindi bitandukanye byanditse ko iyi nama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera COVID-19. Kuri iyi nama kandi yasimbuye yagombaga kuba yarabereye i Leipzig mu Budage, ariko ikaza gukomwa mu nkokora n'icyo cyorezo cyari kigeze ku isi gihereye mu Bushinwa mu mpera za 2019. Ibi binyamakuru byishimiye uburyo impande zombi ngo zari zihagarariwe, aho Ubushinwa bwari buhagarariwe na perezida wabwo Xi Jinping, naho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ukaba wari uhagarariwe n'abayobozi babo barimo Charles Michel, perezida w'inama y'uwo muryango, na madamu Ursula von der Leyen, perezidante wa komisiyo yawo, hiyongereyeho na chancelier w'Ubudage Angela Merkel nk'igihugu cyari kwakira iyo nama iyo iza kuba mu buryo busanzwe. Ngo muri iyi nama n'Ubushinwa, Uburayi bwerekanye ko ari ubusirimu cyane, ko atari ngombwa ko abakuru b'ibihugu byose by'umuryango wabo, ni ukuvuga umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, bitabiriye iyo nama baganira n'umuntu umwe wo mu Bushinwa, Xi Jinping. Aha kandi naho n'ibindi binyamakuru nka Sirete Afrique, L'Africain na La Tribune byariye byibaza niba Afurika itakura isomo muri iyo nama jandanye, maze Afurika yahura n'Ubushinwa igahagararirwa muri iyo nama n'ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aho kuba abakuru b'ibihugu byose bya Afurika bahura n'Ubushinwa. Ibi kandi ni nako byagakwiye kujya bigenda no hagati ya Afurika n'Uburayi, kuko Uburayi buba buhagarariwe n'abayobora inzego z'umuryango wabo, bityo ngo na Afurika yakagombye kubihagarariwe gutyo mu nama ihuza iyo migabane yombi. Yewe ngo ni nako bikwiye kuba byagenda hagati ya Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagati ya Afurika n'Uburusiya, hagati ya Afurika na Turukiya, hagati ya Afurika n'Ubuhinde, no hagati ya Afurika n'Ubuyapani. Dusoreze kuri iyi nkuru idasanzwe. Xavera yatangiye kuba kimomo mu Rwanda guhera mu gitondo cy'ejo bundi ku wa kane, ku ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi n'iterambere ry'inganda NIRDA cyatumije imashini ikora umutobe gihabwa ikora igikoma. Inkuru yatunguye kandi itangaza buri wese jondanye, wayumvise n'uwayisomye mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Nko mwumvaho nshya iyi nkuru bayihaye umutwe ugira uti NIRDA yatumije imashini ikora umutobe ihabwa ikora igikoma. Muri Rwanda Tribune nabo bati NIRDA yatumije imashini ikora umutobe bayihangika ikora igikoma. Iyi nkuru ya Rwanda Tribune nimvaho nshya igatangira ivuga ko ubwo abayobozi ba NIRDA bitabaga komisiyo y'abadepite ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC kugira ngo batange ibisobanuro ku mikoreshereze mibi y'imari n'umutungo bya leta, nk'uko byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ya 2018-2019, ngo bagowe no gutanga ibisobanuro ku buryo icyo kigo cyatumije mu mahanga imashini yagombaga gukora umutobe, hanyuma ikaza guhindukamo ikora umutobe w'inteme umeze nk'igikoma gifashe. Umutobe w'inteme nyine, umutobe nyine w'ibitoki byatemye, ni agatangaza ka wa mugani w'umunyarwanda. Ibisobanuro babitangaga hakoreshejwe ikoranabuhanga jandanye mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko mu mwaka wa 2017 haribwo iki kigo cya NIRDA cyakiriye imashini zagombaga gukora uruganda rutunganya umutobe w'ibitoki mu karere ka Rwamagana, harimo iyo yo gutunganya umutobe ukurwamo divayi. Iyo mashini ngo ikigezwa mu Rwanda yarageragejwe bigaragara ko ikora neza, ariko nyuma ngo byaje kugaragara ko yaje kugikora noneho umutobe ufashe nk'igikoma udashobora kuvamo divayi yari ikenewe. Abagize PAC basabye NIRDA gusobanura impamvu yatinze gushyira mu bikorwa umushinga wa Banana Rwamagana watwaye miliyari 1 na miliyoni 198 z'amafaranga y'u Rwanda, ukaba aragombaga gutunganya umutobe ukomoka ku bitoki. Babajije n'impamvu ibikoresho bishobora kumara imyaka bidakora icyo byagenewe. Ubuyobozi bw'agateganyo bwa NIRDA jondanye bwasobanuye ko byatewe n'inyubako zatinze kubakwa, ariko nyuma ngo hashyizwemo ibikoresho hakorwa n'igeragezwa, ariko umutobe wa nyuma ngo ntiwaboneka kubera ko bimwe mu bikoresho byari bihari bitari bifite ubushobozi. Imashini yagombaga gukora umutobe igira ubushobozi buke bwo gukora igikoma. Ubwo buyobozi bwa NIRDA Xavera bwagize buti imashini zatumijwe zarahageze. Imashini yagombaga gukora litiro 28,000 ku munsi igira ubushobozi buke, hanyuma babishinzwe barazigenzura, aho kugira ngo umutobe usohoke hakaza igikoma gifashe. Twumvaga uruganda ruzabona umutobe biturutse ku gikoma, ariko ntibyashoboka. Nta
ntabwo byashobotse ko igikoma kivamo umutobe wifuzwaga. Hagati aho ubuyobozi bwa nirida bwijeje pake kuko ukwezi kwa 9 kuzajya kurangira uruganda rukora iby'igikoma bitakibarizwa muri urwo ruganda. Iby'igikoma bitakibarizwa muri urwo ruganda, mbese igikoma cyarasimbuwe n'umutobe. Ngayo nguko, reka tubashimire cyane kubana natwe muri iki kiganiro, kandi twizera ko mukomeza nyine kwirinda COVID-19. Ngewe ndi Nyirarukundo Xavera, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. nimugire ibihe byiza.